Kakva je ponuda ovih dana na peškariji? Šta ima novoga na peškariji? Gledajući uz vrijeme. U tebe je uvijek dobro? Dobra. U tebe je uvijek dobro? Rekao sam ti, moramo voditi računa. S obzirom da je bura? I te kakva bura? S obzirom da je bura i te kakva bura, jako dobro. A ima vas mandalinjana ovdje, ali ima? Pa ima nas, hvala Bogu. Ima ovako neki malo dosadni. Ali nije, ali dobri su. Dobro. Evo, dobra je ponuda, pošto su radice, 16 eura, ovo je malo veće. Po 10. 10, 8, ovo je stvarno... Ekstra cijena, 8 divlja, 10, 12. Ima za svačiji džep. U tebe uvijek. Neka, idemo ča dalje, vidi šta ima. Gospodine Kronja, putem pozdravlja. I ti isto i ovo prodaje sve. Bausa je pozdravlja. Čekaj, Bausa. Gospodina Nevena Bausa u Americi. Di je New York, jel? A slavi. Šta slavi? Slavi pobjedu. A jel? Pobjedu, normalna stvar. Šta ima kod tebe? Kako zelenje? Dobro, zelenje iđe, ne može negnako. Masline. Masline su pobrane, ulje u bačvicama, divota. Idemo dalje po ovim štandovima, evo ovdje ima liganja 27 eura, pasije 15 eura, očišćeni, ko ovo kupi nema nikakvog otpada i škarta, samo sprem i frigat. Nema škarta. Koliko? Neću. 12 eura divlja. I to dobra u mristu. Slatkak i cukar. Imaš 1 lipu trilju tamo. Evo. Odlična ti je riba ponuda. Vidi lipog popa, gledaj. Gledaj popa koji je dobar pop. Škrpunić na ovome štandu po 12 eura nema čega nema. Evo i gospođa. Ko je mandalinska nevista? Ste zadovoljni vi s ponudom? Ste zadovoljni s ponudom? Sad sam tek došla, ne znam, stvarno. A u njega ima lipe stvari, pogledaj. Nema. Najbolje, a tu se ljudi... Morate znati šta želite. Tako je. Samo vi trgujte, iđem ja ča. Lipi oradica, svega. Jesan, ajde Bog, prodaj sve. Laku noć, vidimo se sutra ujutro. Tako je. Idemo malo proći po ovom štandu, ovdje ima ovi lipi trilja iz koče 6 eura. Moli su također dobri, oni su 12 eura, ovi malo manji su 10 eura, ovi još manji 6 eura, ovo je idealno za pofrigat. I dalje su trilje 6 eura i 8 eura, ima nešto malo divljači, kozica je 10 eura i ovdje su ovi lipi veliki pasi po 15 eura kila. Evo na ovom štandu se filetira tuna i to ima masnoće, to kažu za tunu dobro. Japanac neće uzima ako nema masnoće, ili tako? Evo u vas ima masnoće, čini, vidi se prava roba. 25 eura. Evo stigle su i lignjice, ima svega na ovoj peškariji. Odlično. Domaća lignja, evo ova lipo minja boju da vidimo. Stvarno dobra, friška roba. I dalje smo na šibenskoj peškariji, Siniša je i danas s nama. Bura je, burno je vrijeme, a peškarija nije baš bogata, meni se čini. A bilo je i gorih dana, ali gledajući kako je vrijeme, kako je bura, pa dobro i ima dosta hrabrih ovdje. Jel? Šta izlazi na more, šta je naš slugan? On izlazi. Ima i par hrabrih zbilja koji ja sebi ne bi mogao smisliti. Ma isploviti do kanala, ali oni tuku more i to kako more. I nema problema nikakvoga, jel? Znači, bura je, šta je najgore vrijeme za ribu? Jugo, bura? A po jugu se ne može ništa. To je još par dana kasnije kad se učini mrtvoga mora, onda je baš ono gadno. A bura je ta, ona je na refule, pa se može između refula nešto napraviti. A kod juga ono je konstantno, kad puša da puša. Je. Nema tu puno neke velike mudroge. A i danas je misec pun i to utječe. Dobro i misec to. To je za plivarcu. A dobro, šta se tiče plivarca, ovdje baš i nema. Ima samo jedan naš plivaričar i njih par ovdje što lovu paline, ali nije baš nije baš da je nešto in, nego je najveća žalj je što nema više migavica. Migavica je ona mriža koja čini zimu pravu, sa gavunima, sa lipim uzgavcima, linijama. Ti nemaš ništa, ti ne možeš gavuna više pojesti ovdje u nas. Nema, to je kao kupeš kil gavuna, to kada se dobija bingo na Je, mene, evo, od lani ja stvarno sam, niti ima lipe sipe. A i gavune prava riba, da je on slučajno od pol kila, to siguran sam da bi, ja mislim, bilo bar 100 eura.
kil vrijednosti mesa. Ali i ostala riba iz Migavca, osim gavuna, bila je vrhunske kvalitete. I bila je cjenovno povoljna kad Migavce počeli. Bilo je tu i lipe, i obora, i svega, i sipa, i liganja, i muzgavaca, one lipi, šarene. Svega, sad je to znači ništa. ništa. Sad toga više nema. Bilo je tu lipe i sirotinske ribe, ne mogu reći. I modraša, i ovako, i bugova, i lipo. Svega je tu bilo. Ne, ali gavun ipak tu negdje cijenovno pristupačan bija. Gavun je riba koja čini zimu. Nema zime bez gavuna. Tako je. Možeš mi dati liganja, možeš mi dati bilo čega, ali ako nema gavuna, nije to to. Ne postoji ništa lipše, bar za roga koji je gurman, koji se razumije u spizu, da gavun poluče par dana u luku, kad stoji u četnjaku, i kada ga pofrigaš. Aromu i kada ga pofrigaš, pa ko to nije probao, taj nije ni I još ga po mogućnosti, ako je malo veći, na gradelje ispeći. Da onaj lipi crveni. Onaj lipi veliki, to je divota. Crvenog repa, to je najlipši gavun. Iz Buckavice, što kažu. Je, a ovdje imamo evo po 7 eura ove luce. Šta je luc? To nije palamida. A luc nije palamida, a luc po meni nije riba. Kakve kvalitete je luc? A ništa, to je tipična plava riba, malo kisel, ne malo, dosta kiselkast, ovo je po okusu, ali rećemo zna biti izrazito dobar ako je frišak i ako se otkrvi. Je. Ako se otkrvi onda zna biti zbilja dobro i dobra je rećemo stvar od njega konzervirati. Jel? Da, konzervirati. Šta ga stavi se u... Stavi ga se u... To je malo je duži proces i samoga kuhanja, preko 2 sata se kuha. I bude dobro, je li tako? Da, i dobro se posuši, stavi se ulje, pasterizira, izbilja vrhunska stvar za paštetu ko voli, ali samo treba se malo pomoći. Nije baš to tako jednostavno. A luc je cjenovno prihvatljiv 7 eura, komad ili kil? Komad? Ovo je komad. Komad, nije puno. Da, bilo je jutros i po 5 je bilo pa se prodalo. Je, isto ovako veličine. Čekaj da snimim pa ću se javiti. Na ovome ovdje štandu je standardno dobro. A dobro, kod Anke ovdje. Ne treba tu puno spominjati. Evo ovaj sitniš, lipa mišanci. Lipe oradice ima u nje. Opet ove lipe trilje kamenjarke, divota. Divota. Vrhunska roba. Ništa. Idemo ča dalje malo u obilazak pazara, slaba je ponuda. I na pazaru nema nikoga, isto ova bura je učinila svoje. Sigurno, rastirala je to. Rastirala. A opet hoće uzeti orada, ima uslugana uzeti orada, ne mora naku. Ne moraš jeftinije, 8-10 eura. Pa pogledaj dobra li moje robe. Pogledaj dobre robe. Vrhunska, je li dobra uslugana roba? Da, baš lipo, friško pravo. Nema. Ovo je dobro da naburimo peći, ne treba raspirivati vatru. Je, lipo se ispeče. Lipo se slabo pirio. I nisu debele da jaka vatra može uništiti. Ne treba latru mavati lipo, tamo ne namiru. Je. Evo vidim, počele su vamo i lignjice ima na ovim štandovima, ovo su lignjice iz koče, je li tako? Pa koče, druge ne može biti. Je kočarena, ali nema to. Ali nema veze, to je dobra lignja, vrhunska. Da, to je lipa lignja. Ako bude malo pijeska, to se opere, ali to je odlična stvar. I nema sipe, slabo sipe ima. Sipe ništa to. A i kad dođe teško je prodati, ima... Skupa je. Da, dobije ona malo... Evo ovdje su ovi luci po 4 eura komad. Evo ih, ovdje kod Adrića po 4. Dobri su. Neću, evo sa Sinišnom smo samo obilazili. Ima i ovdje jedna lica, kakva je lica kao riba? Meni se ne sviđa ona. Pa? Lica kraća mura. Šta s njom raditi? Peć, lešat? A lešat peće, možeš od nje šta hoćeš. Evo ovdje je lipa mišanci, ima koji škrpunić, to je meni najslađe. Škrpunči su, nema do škrpunča. Pogledaj lipe ribe. Sasvoj orada, sad je njihova roba. I pasi, to je to. Evo lipoga pasa. Malo kočarske robe, kozica. Kozica recimo u odnosu na škampu, ona je dosta slabije kvalitete. A puno slabije. Ali je cijenovno slabija. Ali cijenovno je slabija, ali šta se može od kozice napraviti, to se ne može napraviti od škampe. To ja sam imao u restoranu dok sam radio, imali smo jedno jelo kozice sa zelenoj tjestenini sa tartufima, to je jedno od najprodavanijih pašta bila u Konobi Dalmatino, bila ono, doslovce zakon je bila i vrhunska stvar. Samo kažem, treba znati spremiti, u svakom pogledu, kaj i svako spisu, ako ti ne daš kuvati, džabati, to išto. Kratko smo obišli ovu peškariju, doćemo opet za koji dan, valjda će biti što kod bolje, treba tepti, evo i ovdje ima lipi arbunića. Ja volim ono kad se čuje jod u arbunu, meni to drago, neko to ne voli. Ove male ražice isto nisu loše. Evo i mali, šampirića. Svega ima, svega, aj. Ko hoće kupiti, naće nešto i friškoga. Da, ali da ćemo više ikada vidjeti onu baš pravo punu peškariju, to nećemo, to zaboravimo. Je. Puno je tih alata zabranjeno i to je tako. Ništa, evo, i ovdje ima lignjica, aj bitno je da su počele lignjice, ja tepim sipu uvati, meni treba bar jedna sipa sad za staru godinu ili za badnji dan. A sve što se sipe tiče, i kad dođe par komada, to nikada više od kila jednoga, to odmah ode iz tog trena. Eto, hvala vam lipa što ste gledali, ovo je bila kratki džir po šibenskoj peškariji koja nije bogata,
Vjerujemo da će narednih dana biti tako bogatiji, pa ćemo opet snimiti što Hvala Bogu, hvala Bogu. Ništa, Siniša, tebi hvala. Ništa, i drugi put. Ti si elokventan, stručan, znaš o ribama, znaš o peškari, Pozdrav tvojim pratiteljima tvoga YouTube kanala. Evo, i mi tebe pozdravljamo i puno ti zahvaljujem. Bog. Gledatelji, ajte Bog i gledajte nas za nekoliko dana u 5 sa Šibenske peškarije.